D'aquest temps, n'eri enquere que pro modest apparatchic, membre du partit e, despús poc, du comitat executiu du Soviet d'Odessa. Mes la mea oposició qu'era deia pro capsus, enta qu'estusi convidat a l'inauguració de las installacions químicos qui vienen desbastir en partenariat d'aplus americans a la zona industrial du port. Nesconerei pas que m'hasegai dem sentir appartiene a la rou en quello larg mes cavilarido de Hapasakami dus qui conton. Ere segur qu'eri curiós d'encontrar, ou almenys de vede, pu pur me cop, u d'aquests capitalistos contra los quaus esser edificado, taube dus pobres, l'Unió de las Republiques Socialistas Soviéticos.